شالوم شالوم بيتسب إخزابير أملاخ كم يتصنيحكم شالوم جدس فشاملين جدس فريد ورمير سلام انتقالنا يكرسوس مسكولكم يو أنا حاوكم صلاح الدين مسحونا سيمينا متينا زلنا جدس فريد مير الله دارير برودة سالادي مير برودة سم لوم دما نزم عالت زخون زبلت أقال ندبلت أما عالت دبل بروغرام كنكافلينا ويدوس كوي فتاديلو أودت إذا برنامج بست أودت في den bästa dagen مخنياتو معالتنا دموصلونا تحيزنا يزلنا غالي och det är för att vår dag liknar med de ord som vi bär för den dagen. لوم نكافلو قال دمت أملاخ كاب كله يعبي زبلي Och dagens ord är Guds röst är större än allt annat. كساب كندي دمت أملاخ أبيوتكم كاب كله دمتات زعبي سفرا زلو Till vilken nivå har Guds röst plats i era liv? كساب كندي نكزابير تفولتوا لهم كسا كندي نأملاخ تخطلون تأزوزونا لهم دوسن كسا كندي قالوا أبيوتكم عب سفرا لو Det som avgör hur ni växer i Gud, hur ni följer Gud, det är till vilken nivå ni värdesätter hans ord i era liv. أبونا أبراهام كاب تحد عبز جبورون أنا إخزابير قال أبيوتو سلزعبيه Vår far Abraham, varför man gjorde honom till en stor person, det var för att han lyssnade till Herrens ord. سلازن أنا إخزابير قال أبيوتو عب سفرا زهاب أتقدم ما نتسبب أبيوتو عب جبرو Eftersom när en person ger en stor plats för Herrens ord, ordet gör att den personen blir en stor person också. متعب قدوس زبطرات معرف إسرائيل كلتن كاب تقص حدا خمزبلي I första Moseboken kapitel 22 från vers 1. دحرز نجار زخاء أكونا أملاقنا أبراهام مكرو بلون أبراهام نسخاء النخو بلا أنبار أتي اتفوت واحد ود خايسا وسدمو نامدري موريا كيد أب أدما أب حدا كابتا أنا زنجرك أخران نزحر مسواتي سوا أيو بلا نتبعيتو دما أبراهام أنجيهو تنسأ أدقوت إنو كلتا جزءات ودو يساق المسؤول سدا زحر مسواتي زخون إنجتي فلتة تنسي دما نبت أملاخ زنجورو بوتا كده. Från vers 1 står det: En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sade till honom: Abraham. Han svarade: Ja, här är jag. Då sade han: Ta din son Isak, din enda son, som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som en brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna och tog med sig 2 av sina tjänare och sin son Isak. Sedan han hade huggit ved till brännoffret gav han sig iväg mot platsen dit Gud hade sagt åt honom att gå. Wow. إذا قال زين الحرام بيبنايو أبراهام زسم بالحتى أملاخ حديثه. När vi läser den här versen, det var en skrämmande fråga som Gud frågade Abraham. إساق مالت نبراهام قليل نجار يكونه. Att förstå Isaks betydelse för Abraham, det är inte en liten sak. مخنياتو أبزمن أرجون أزولدو أنكو ودي. Och det var för att han hade fött honom i hans äldre dom. مخنياتو إساق نبراهام أتزخبر خاب كل نجارو إساق ينيرو. Det viktigaste som han hade värdefullaste, det var Isak för Abraham. جن أتزجر منكم أملاخ لعل إساق قبل أن أبا أبراهام بوتا خمس نبورو أبزين أندريل. Och det är här vi ser att Gud hade större plats i Abrahams hjärta än vad Isak hade. أملاخ نبراهام مكروي. Abraham hade Gud i sin fäste. أملاخ نبراهام مكروي. Herren Abraham hade Gud till sin fäste. بخالا الزراربا كسع كندي نجزي أبير كمز فرح إجزي أبير تعذبوي. Och till vilken nivå Abraham fruktade Gud, det var här Gud såg det. مالتنا أملاخ فرحة لنا سلدبلنا يكوننا أملاخ فرحة دلنا. Det är inte för att vi säger jag har Guds fruktan, att vi har Guds fruktan. تفتينا مسوط أنا يفرحتنا زفلت. Det är när vi har gått igenom prövningen, vår fruktan testas. أتزجرمكم أبراهام نتزسوم عدمتي كي تولا أنجيه تنسيد بالكلام. Guds ord förklarar för oss att Abraham utan ens tveka, han gjorde det Herren hade sagt till honom. بخالا الزراربا أبراهام دمت أملاخ زلوا أخبروت فرحة ينري. Så med andra ord, det vi ser här, det är respekten Abraham har för Guds röst. كسع كنديكم إزابير أملاخ قرفوا نزبلكم نخط قرفوا أنجيكم تتسو. Till vilken nivå är det att ni släpper de sakerna som Gud säger, släpp det, att ni gör det på en gång? كسع كندي ندمت أملاخ نخطله. Till vilken nivå följer vi Guds röst? كسع كندي اتدمت نزبلنا نمقبار ريدينا. Till vilken nivå är vi redo för att göra det rösten säger till oss att göra? مزحف قدس كزارو كله زبطرات إسرائيل كلتن ورد لكم تقص 10 تخلتها. När vi ser i första Moseboken kapitel 22 i vers 12. كم 10 حدا نجمرينا. Vi kommer starta från vers 11. كم زيبل ملأخ إجزابير كاب سما يتصوعوا أبراهام بولو نسون أنيخو بلا نسو دما
نزا حد ولود كابزي كلا كانس نجزي أبير كمتفرح حج فليتا اللهمو إدكا أبزو ولود أيت زرقح قلون أيت قبرو بلني. Från vers 11 står det: Då ropade Herrens ängel till honom från himlen. Abraham, Abraham. Han svarade, jag är här. Då sade han, lyft inte din hand mot pojken och gör inte något mot honom. Nu vet jag att du fruktar Gud när du inte ens har undanhållit din enda son. أبراهام أريد موت بحليفنا أملاخ يوم. Abraham hade redan i förväg offrat sin son och gett den till Herren. أملاخ أبراهام نتسوزبونه كم زي من الناس لجستو على قدف أبراهام يقوى مجرشة. Och eftersom Gud såg att Abraham inte skulle vända sig tillbaka från det Gud hade sagt till honom, då sa han till hans stopp. نزا حدا ولودكا نزبولوش ولودكا نزتفوت ولودكا أحليفكا وخبابكاني بك أنا عيكم تفرح رقاقي تصلو هينو. Eftersom att du var villig att offra din enda son som du älskar, som du värdesätter, som betyder mycket för dig, nu vet jag att du fruktar mig, så Herren Gud till honom. بعد أبراهام نأملاك ساعة كندز غرفو لودلوات يمنيرو. Vår fader Abraham var redo till den här nivån att offra för Herren Gud. كساعة كندي كنسخم بروخات ندمس أملاك أبيوتكم مزمتة نتدمس أنا مختال كتغرفو زولكم نجر نمقداف كساب كندي ريديهم. Så mina syskon, till vilken nivå är ni redo att lämna de saker Gud säger till er lämna? ريخم متعف قدس كزارب كل وانجيل يوحنس معرف 10 تقصر بعته. När vi går till Johannes evangeliet kapitel 10 vers 4. كنزيب نتن أباقع مس أفران دماء كترمي إلي خيد أتن أباقعون دمسيري لي علمو يسع بقول. Det står, när han hade fört ut alla sina får går han före dem och fåren följer honom eftersom de känner hans röst. ريخم إجابير أمنا أبيوتنا زقواسينا ندمسو مسمعينا للدحرين خيد. För att Herren Gud är vår herde så vi följer efter hans röst. أنت دا دمتو زين سمع كوينا أنت دا أنا دمتو زين خطل كوينا أنت دا أنا دمتو زين إزاز كوينا نايكزي أبير قوسنة أبيوتنا خنرئو أين خلانينا. Så om vi inte följer hans röst eller lyssnar på den eller följer efter den så kommer vi inte kunna se Herrens hederskap i våra liv. سلازي مصحف قدس كزارب كله قداماي ساميل معرف 15 تقصي 22. Därför när vi läser i första Samuelboken kapitel 15 vers 22. كم زبل ساميل كأ نيجزابير زحرر مسوات حرودن كم مسمع ده يجزابير جيرو دو يحقوسيو إنه مسمع كم مسوات تسأل من بالد ما كابسب حد عود يبلس. Då sa Samuel, behagade Herren med brännoffer och slaktoffer lika mycket som att man lyssnar till Herrens röst. Se, lydnad är bättre än offer och lyhördhet bättre än bagarsfett. ريخم إجابير أملاك قب كل نجورو نجر نلعلي ندمتو زي لنا مأزازي عزيز خبرو. Så Herren Gud, mer än vad vi gör allt för honom, det är hans viktigaste, han vill att vi ska lyssna till hans röst. إجابير أملاك كم نسمع دمتو جيرو زحقوسو نجر يلن. Det finns ingenting som behagar Gud mer än att vi lyssnar hans röst. قال أملاك دمت أملاك نسمعيو. Så Guds ord är Guds röst och låt oss lyssna till det. منفس قدس لبنا دقمت أننا قال نتعززو. Låt oss lyda de ord som den heliga ande har lagt i vår hjärta. شعو مزمورات إسران سلستنا بيوتنا خنرينا. Då kommer vi få se resultatet av Psaltaren 23 i våra liv. إجابير قواساي زقود لني لني دبل. Det står, Herren är min herde, mig saknas det ingenting. أملاك قندوم سوديت سمع عند حركون كا قواساي خاكوان تخونا قواساي كا قنايك لني. Så även om Herren Gud är din herde, men om du inte lyssnar hans röst så kan han inte vara din herde. مغنياتو نباقعوك أكدمي إني خيدي دبل. Det står att han går före sina får. دمت أصل سمعك أي سعوة يدبل. Och för att de hör hans röst och följer dem efter honom. أتقواسا أكدمي تناباقعك أبو دمتو نداس عبادة الدهريين دمزا. Så herden går framför och fåren går efteråt. سلازي دمتو ندهردين سمع دمتو ندهردين خطال كوينا كن سعوة إن خلانينا. Så om vi inte är villiga att höra hans röst eller inte lyssna på hans röst så kan vi inte följa efter honom. دمتو مسمعا مختالا نلامد. Låt oss lära oss att lyssna och höra hans röst. نسخن بلوزاتن بروخاتن يخو. Ni är värdefulla och segrare. شالوم. Guds frid.